usubiye mu mateka y'inzira yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, hari aho uhura n'umwe mu bayobozi b'Abafaransa bagize uruhare rukomeye muri ayo mateka. Ntiyari perezida, ntiyari generali, nta ngabo yayoboraga kandi nta masezerano yo kugura intwaro yashyizeho umukono. Gusa yagennye byinshi mu buryo Ubufaransa bwitwaye mu bibazo by'u Rwanda, binyuze mu mvugo ze, ubutumwa bwa diplomasi, inyandiko, imiburo ndetse n'ibindi. Ibikorwa bye bigaragara cyane mu mezi 17 y'ingenzi kuva muri Werurwe mu 1991 kugeza muri Kanama mu 1992, akaba ari we wari ijwi ry'Ubufaransa mu bibazo by'u Rwanda. Yitwaga Paul Dijoud. Abanyarwanda bamwibukira ku magambo yabwiye Perezida Paul Kagame i Paris muri Nzeri 1991, amuburira ko niyo FPR yagera i Kigali itazasanga abantu bayo ko bose bazaba barishwe. Mu 1998 Dijoud yabajijwe kuri ayo magambo maze asubiza akatayibuka. Uyu mugabo n'ibyagejeje kuri aya magambo nibyo tugiye kugarukaho. Ntujye kuri. Iyo ukurikiranye inyandiko ze ijambo ku rindi, ubona uko politiki y'igihugu ishobora kugenda yubakwa, amaherezi ikabyara amahano. Reka duhere muri Werurwe 1991, Paul Dijoud yatangiye kuyobora ishami rishinzwe Afurika n'ibihugu bya Madagascar muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa. Yari yarabaye minisitiri ku butegetsi bwa Perezida Giscard d'Estaing, aza guhinduka umudiplomate ku rwego rwo hejuru, ahabwa kuyobora icyo Abafaransa bita Direction des Affaires Africaines et Malgaches. Mu 1998 yabwiye inteko ishinga amategeko ko atari yarasabye uwo mwanya, ariko ko amaze kuwuhabwa yahise yinjirana umwete muri politiki y'Ubufaransa muri Afurika, by'umwihariko mu byo yise ikibazo gikomeye cy'u Rwanda. Minisitiri wamukurikiye Roland Dima nawe yari yarashinzwe u Rwanda mu bibazo by'ibanze byagombaga kwitabwaho. U Rwanda Dijoud yarashinzwe rwari rumaze kujya mu ntambara, kandi Ubufaransa nabwo bwari bwaramaze kuyinjiramo. Paul Dijoud yagiye mu nshingano hashize iminsi mike FPR Inkotanyi itangije urugamba rwo kubohora u Rwanda tariki ya 1 Ukwakira mu 1990. Mu minsi mike yakurikiyeho, ingabo z'Abafaransa zoherejwe mu Rwanda mu kiswe Operation Nord. Muri Mutarama mu 1991, nyuma y'igitero gikomeye FPR yagabye mu Ruhengeri, Perezida François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa byamuriye ahantu maze avuga ko agomba guhorera Habyarimana. Ubufaransa bwohereje mu ibanga itsinda rya gisirikare ryitwaga Dami, ryari rigamije kongerera ubushobozi ingabo z'u Rwanda. Ryagombaga kumara amezi 4 gusa, ariko ryaje kuhamara imyaka 2 n'igice. Mu buhamya yatanze mu 1998, Paul Dijoud yasobanuye imikorere y'urwego yari arimo mu buryo budasanzwe. Yavuze ko amakuru yavaga mu ishami yayoboraga akajya mu biro bya minisitiri, hanyuma koherezwa i Elysée kwa Perezida Mitterrand. Mitterrand wakurikiranaga cyane ibibera muri Afurika, yasuzumaga ibyo byifuzo hamyujije mu itsinda ryamugiraga inama kuri Afurika, hanyuma bikavamo politike y'igihugu. Iruhande rwaryo hari itsinda ry'abasirikare bari inkoramutima za Perezida Mitterrand ku giti cye. Dijoud yashimagije cyane abajenerali Christian Quesnot na Jean-Pierre Icho, avuga ko buri gihe basangiye umurongo umwe n'imyemerere imwe. Aya mazina ni ingenzi. Nyuma y'imyaka, komisiyo Duclerc yaje kugaragaza ko Quesnot na Icho bari bafite urwango rukomeye kuri FPR no ku muyobozi wayo. Dijoud yavuze ko politiki y'Ubufaransa yari igizwe n'ingingo 5, gusa imwe muri zo yari ikomeye kurusha izindi. Muri izo 5, iya kane Dijoud ubwe yemeye ko yari igoye gusobanurira Abafaransa yari ukwirinda ko FPR itsinda ingabo z'u Rwanda ku rugamba. Nibyo we yivugiye kuwa 20 Gicurasi mu 1998. Yasobanuye ko FPR iramutse ifashe ubutegetsi mu gihugu kirimo abaturage benshi bayirwanya, byari guteza ibihe bitashoboraga kwihanganirwa, kwihorera, ibikorwa byo guhohotera no kongera intambara y'abaturage. Aho niho yageze avuga ko FPR itagombaga kwemererwa gutsinda. Yasobanuye ko Ubufaransa butashoboraga kujya ku rugamba mu buryo bweruye, bityo bwari guha intwaro ingabo z'u Rwanda, imyitozo n'ibikoresho. Ntujye kure kuko hariho hakomoka amagambo yabwiye Kagame mu mezi yakurikiyeho. Reka dukomereze hagati ya Nyakanga na Kanama mu 1991. Muri Nyakanga 1991, nyuma y'isuzuma rya politiki y'Abafaransa ryari byategetswe na Perezida Mitterrand, Dijoud yateguje kandi ayobora urugendo mu karere k'ibyaga bigari kuva tariki 12 kugeza ku wa 18 Nyakanga. Yari kumwe na General Jean-Pierre Icho wo mu itsinda rya gisirikare ryakoraga bya hafi ya Perezida. Dijoud yavuze ko kuva bari kumwe byagaragazaga uko Perezida ubwe yarahangayikishijwe n'ibibazo by'u Rwanda. Nyuma yaho yaje mu Rwanda. Ubutumwa yanditse bwaje gusomwa mu nteko ishinga amategeko mu 1998, bugaragaza ko yari mu Rwanda kuva tariki 18 kugeza ku wa 20 Nyakanga 1991.
nk'uko ubwe yabivuze bwari ubwa mbere akandagiye mu gihugu yari amaze amezi ane agira uruhare rukomeye mu kugena ahazaza hacyo. Yavuze ko yatangajwe cyane kuva mu rugendo rwe rwa mbere mu Rwanda n'umwuka wari i Kigali no mu bice by'icyaro. Ati abantu baratinyanaga. Yavuye i Kigali yanzuye maze mu magambo yabisobanura neza ati byari bisobanutse ko ibintu byose bibabaje byari kubaho hatagize igikorwa cyo kubikomera. Wibuke neza itariki n'ayo magambo. Muri Nyakanga 1991 umuyobozi w'Ubufaransa ushinzwe Afurika yarahagaze i Kigali no mu misozi y'u Rwanda. Yari yariboneye ubwoba bwari mu gihugu kandi nyuma yemeza ko yari yarabonye ko ibyago bikomeye byari byegereje hatagize igikorwa cyo kubikumira. Nyuma y'amezi abiri i Paris abwira umuyobozi w'ingabo za FPR ko nagera i Kigali atazahasanga abe bakiriho. Ayo magambo yo muri Nzeri ntiyari igitekerezo cyavugiwe kure y'ibyaberaga mu Rwanda. Yavuzwe n'umuntu wari warazengurutse igihugu akibonera ubwoba n'amaso ye kandi nyuma akemera ko yari yarasobanukiwe n'icyo bwashoboraga kubyara. Icyo gihe Paul Dijoud yamaze iminsi yahuye na Perezida Habyarimana inshuro ebyiri. Mu nama ya mbere yo mu gitondo cyo kuwa 18 Nyakanga yamaze hafi amasaha abiri, Habyarimana yasobanuye icyo yise igitera igihugu cye cyagabweho kuva tariki ya mbere Ukwakira mu 1990. Yagarutse ku ruhare rukomeye inkunga y'Ubufaransa yagize mu gufasha ingabo z'u Rwanda kongera kwihagararaho ku rugamba. Kuwa 19 Nyakanga Dijoud yahurije i Kigali bambasaderi b'Ubufaransa bakoreraga i Kampala, i Bujumbura, i Nairobi, i Kinshasa na Kigali kugira ngo politiki y'Ubufaransa mu karere ihuze n'umurongo yari yashyizeho. Mu myanzuro yabo handitswemo ko ngo kuguma kw'ingabo z'Ubufaransa mu Rwanda bikomeje kuba ngombwa kugira ngo igihugu kigire ituze. Muri iryo joro Habyarimana yongeye kwakira Dijoud, kuri iyi nshuro amwakira mu rugo rwe bwite i Kigali. Dijoud yavuze ko umugore wa Habyarimana yamwakiranye urugwiro akamuzimanira icyo kunywa. Yavuye i Kigali yemeje ko Ubufaransa bugomba guhuriza FPR na leta y'u Rwanda ku meza y'ibiganiro. Nyuma y'ukwezi kumwe muri Kanama mu 1991 Dijoud yayoboye i Paris inama yahuje guverinoma y'u Rwanda n'iya Uganda. Yarayifunguye avuga amagambo agaragara muri raporo ya Mizi. Yavuze ko uburyo Ubufaransa bukoresha nta ruhande bubogamiyeho bugamije gusa gufasha kugarura amahoro ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Kazimir Bizimungu yahise yihutira kumenyesha Perezida Habyarimana ibyavugiwe muri iyo nama. Yasobanuye ko uruhande rw'Ubufaransa ari uko FPR itsindwa. Bizimungu yanditse ko Dijoud yamushatse nyuma y'uko intumwa za Uganda zigiye kugira ngo yongere yemeze ko Ubufaransa bushyigikira u Rwanda nta mpaka. Bizimungu kandi yanditse ko bombi baganiriye ku buryo ingabo z'Ubufaransa zaguma mu Rwanda n'iyo amasezerano yo guhagarika imirwano yasaba ingabo z'amahanga kuva mu gihugu. Protais Musoni ni umwe mu bibuka neza politiki ya Dijoud kuri FPR. Muri raporo ya Mize higaruka ku ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi, yagize ati kuri Dijoud Abanyafurika bari abantu badafite ubwenge kurusha abandi. Ku Bafaransa ikibazo nticyari ibitekerezo bya politike ahubwo cyari amoko. Reka noneho tugaruke byimbitse ku nama yagejeje ku ifungwa rya Perezida Kagame i Paris mu Bufaransa. Dijoud niwe watumiye Paul Kagame i Paris. Abanyarwanda batanu nibo bari bicaye ku meza y'ibiganiro, aribo Paul Kagame wari ufite imyaka 33, wari uyoboye itsinda kandi akaba yarageze mu Bufaransa bwa mbere. Hari Jacques Bihozagara, Dr Emmanuel Ndahiro, Aloyizi Inyumba ndetse na Patrick Mazimpaka. Ku ruhande rw'Ubufaransa hari abagabo babiri, Paul Dijoud wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa na Jean-Christophe Mitterrand umuhungu wa Perezida Mitterrand. Urwo rugendo kuva kwa 17 kugeza kwa 23 Nzeri 1991 ni inama yabaye ahagana kuwa 21 Nzeri, byemezwa n'ubutumwa bwa Dijoud bwo kwa 27 Nzeri bwiswe Visite à Paris du Major Kagame ndetse n'ubuhamya Edwige Avis yatanze mu nteko ishinga amategeko. Ubutumwa bwa Dijoud buvuga ko inama Kagame yagiranye nawe hamwe na Jean-Christophe Mitterrand zagombaga kubanza kugirwa ibanga. Bunagaragaza intego Ubufaransa bwari bufite mu magambo ya Dijoud bwashakaga kwinjiza FPR Inkotanyi mu biganiro by'amahoro Ubufaransa bwari kuyobora. Bwashakaga kandi ko Kagame yemera icyerekezo cy'Ubufaransa cy'ubwiyunge kandi akumva ingaruka mbi zo gukomeza urugamba. Bwashakaga gukuraho kutumvikana ku nshingano z'ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda kandi bwashakaga kugaragaza ko Ubufaransa ari inshuti y'Abanyarwanda bose nta n'umwe buheza. Iyo usomye izo ntego uzigereranyije n'ibyabaye muri Kanama ubona ukuntu zavuguruzanyaga. Ibyabereye muri iyo nama biterwa n'inkuru usoma. Dijoud niwe wabanje kwandika iyi. Nyuma y'iminsi 6 yanditse ko inama yari yagenze neza. Yavuze ko Major Kagame atigeze ahisha ko yishimiye kwakirwa muri ministeri. Yanditse ko Kagame yakiriye neza amahirwe yo kuvuga uko yabonaga ikibazo cy'u Rwanda kandi ko yagaragaje ko yiteguye kwakira igitekerezo cyose cy'Ubufaransa cyaganisha ku biganiro by'amahoro. Gusa Perezida Kagame yibuka iyo nama mu bundi buryo. When we met, I met him, I met
Mitterrand's son, I was almost beaten up for not pronouncing the name well. ubwo twahuraga I tell you nahuye that. nawe n'umuhungu wa Mitterrand, In the meeting, nari ngiye gukubitwa kubera kutavuga izina neza, ndaza kubibabwira. Rero mu nama poking his uyu mugabo finger Paul in Dijoud my face, yakomeje kuntunga urutoki rwe mu said, maso "You must avuga ngo stop mugomba guhagarika imirwano. fighting." Nagerageje gusobanura ndavuga nti So I tried to si uko explain. dukunda I said, kurwana, "See, ntabwo turi it's not kurwana that kuko we dukunda enjoy imirwano. fighting. We are not Nagiye mu fighting just mateka because we like n'ibindi." fighting. I went Akomeza into the guhatiriza history and nanone, so. noneho ikiganiro kirashyuha. So he insisted Harakayemo gake again. ndamusubiza. Then in the Aravuga ngo conversation, mugomba it kurekera got heated kurwana up. I kuko actually nimutarekera got a little bit nubwo upset. mwafata Kigali ntabwo muzabona abantu banyu. Ibi nibyo yambwiye mu nama. Bwa mbere sinumvise icyo uyu mugabo yashakaga gusobanura cyo kutabona abantu bacu, ariko mu buryo butaziguye byasobanuraga ko bazicwa. Inama yararangiye, ariko ntabwo ari inama yagenze neza. Ubwo twari turi gusohoka araduherekeza muri koridoro, aravuga, ariko yavugaga mu buryo bw'ininura. Nizere ko tuzahura ubutaha warabaye umuyobozi w'igisirikare gishya cy'u Rwanda. Ndavuga nti yego sa. Naravuze nti nibiba uzamenye ko nzabikora neza. Uko niko namubwiye. Inkuru ya Perezida Kagame yabanje gutangazwa na Le Figaro mu Gushyingo mu 1997, yemezwa na Jacques Bihozagara wari mu ntumwa za FPR, yandikwa na Komisiyo y'Umucyo muri 2008 kandi ayisobanurira mu buryo burambuye abakoze iperereza rya Mizi. Kagame yavuze ko iyi nama yatangiye ihinduka impaka zikomeye. Dijoud yamusabye guhagarika imirwano, undi amusobanurira uko imirwano yari ifite impamvu zagombaga kubanza gukemurwa. Impaka zarakomeye, maze Dijoud ararakara afata ibisubizo bya Kagame nk'ubwirasi. Aha niho Dijoud yabwiye Kagame ati, twumva muri abarwanyi beza, numva mutekereza ko muzagera i Kigali, ariko niyo mwahagera ntimuzahasanga abantu banyu. Yongeye kubisobanura ati, abo bene wanyu bose ntimuzongera kubabona. Ibyo nibyo Kagame yabwiye abakoze iperereza muri raporo ya Mizi. Mu nyandiko ya mbere yatangajwe na Le Figaro mu 1997, aya magambo yari yeruye kurushaho. Dijoud yabwiye Kagame ko batazasanga abavandimwe n'imiryango yabo kuko bose bazaba baramaze kwicwa. Ubutumwa bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kuwa 10 Nyakanga mu 1992, imyaka 2 mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, buvuga ko intumwa za FPR zabwiye abayobozi b'Abanyamerika, Abafaransa n'Ababiligi ko zari zarahungabanyijwe cyane n'ubutumwa Dijoud yazihaye muri Nzeri mu 1991. Bwavugaga ko ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda kugira ngo zirinde ubutegetsi bwa Habyarimana. Muri urwo rugendo rw'i Paris, abapolisi bambaye imyenda isanzwe binjiye ku ngufu mu cyumba Kagame yarimo muri Hilton Hotel ku muhanda Avenue du Cifre. Bari bitwaje imbunda baramubwira ngo abyuke. We n'intumwa yarayoboye bashinjwaga kuba itsinda ry'iterabwoba. Icyo gihe Perezida Kagame na Dr Emmanuel Ndahiro barafashwe. I was supposed to stay a night and leave the next day. So in the hotel where I was sleeping, Byari biteganyijwe ko mparara ijoro rimwe nkagenda ku munsi ukurikira. Rero muri hoteli aho nararaga, ndakeka twari turi muri Hilton Hotel. Nari ndi kumwe na Ndahiro na Tom Byabagamba. Rero hagati mu ijoro hafi saa 10 za mu gitondo nakangukiye ku itara. Hari abantu bagera kuri 6-7 mu cyumba bafite imbunda. Ntabwo bari bambaye impuzankano, bari bambaye amakoti n'ibindi. Ndakanguka ndababaza nti muri bande, ni iki kijya mbere. Noneho umwe muri bo yavugaga mu Cyongereza. Aravuga ngo muramwumva? Yanavugaga mu Cyongereza. Icya mbere na mbere nari ahantu ntagombaga kuba ndi. Baravuga ngo ibyangombwa byanjye biri he? Bajyanwe ku cyicaro cya DST, urwego rw'Ubufaransa rwari rushinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu no kurwanya ubutasi bw'amahanga. Bafunzwe guhera saa 9 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro, bari kurwa nta bisobanuro kandi nta gusaba imbabazi. when I looked through the door connecting to the room where Dr. Ndahiro and Ubwo narebaga mu muryango w'icyumba Dr Ndahiro na Tom Byabagamba bari barayemo, nabonye bicaye hasi bambaye amapingu mu maboko. Njye ntago banyambitse amapingu. Mbaza abo bantu nti ni iki kiri kujya mbere? Baraseka. Batujyana ahantu muri gereza. Sinari mbizi. Yari inshuro yanjye ya mbere ngeze i Paris. Ni inshuro yanjye ya mbere njya muri gereza. Ni niya nyuma kuko nta yindi gereza nafungiwemo. Badufungiye hasi mu gice cyo hasi cy'inyubako.
Mu 1997 Perezida Kagame yabwiye umunyamakuru wa Le Figaro wamubaje niba bishoboka ko Dijoud na Jean Christophe Mitterrand batari bazi iby'ifatwa ryabo, amusubiza mu magambo abiri ati bari babizi. Dijoud yabisobanuye ukundi mu nteko ishinga amategeko mu 1998 nyuma y'umwaka Le Figaro itangaje inkuru ya Kagame. Yavuze ko uruzinduko rwasojwe n'icyo yise ikibazo kibabaje. Yavuze ko bagenzi ba Kagame bagendaga bitwaje amavarizi arimo inoti nyinshi, babonwa n'abapolisi barafatwa, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga itabanje kubimenyeshwa. Barikuwe nimugoroba nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga abyinjiyemo. Inyandiko imwe yashoboraga gukemura impaka ni raporo y'ifungwa n'ibazwa ryabo n'abapolisi, gusa iyo nyandiko yarabuze. Muri 2021 Komisiyo de Claire yari yemerewe gusuzuma ububiko bw'inyandiko za leta y'Ubufaransa, yarayishatse na yarayibura. Nyuma y'ukwezi kumwe Dijoud yayoboye ikindi cyiciro cy'ibiganiro kuri Quai d'Orsay mu mpera z'Ukwakira mu 1991. Muri Kanama mu 1992 yavuye ku buyobozi bw'ishami rishinzwe Afurika asimburwa na Jean-Marc Rochero de la Sablière. Kwa 20 Gicurasi mu 1998 Dijoud yatanze ibisobanuro imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko yari iyobowe na Paul Dijoud. Hari hashize amezi 6 Le Figaro itangaje ku rupapuro rwa mbere umuri yashinjwaga kuba yarahaye Kagame. Mu masaha 3 yarengeye politiki y'Ubufaransa kandi anarengera uruhare rwe. Yavuze ko u Rwanda rwari ikibazo cyaje giturutse hanze y'inshingano zisanzwe z'Ubufaransa. Yavuze ko Ubufaransa kandi nta nyungu bwari bufite mu Rwanda kandi ko butari bufite umugambi wo kwagura ububasha bwabwo. Muri Gicurasi 2024 General Retired James Kabarebe wabaye umuyobozi w'ingabo zarindaga Paul Kagame mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu yatangaje ko icyo gihe ubwo Perezida Paul Kagame yajyaga mu Bufaransa, ibirindiro bya Perezida Kagame bya Gikoba byagabweho ibitero n'umwanzi, abarinzi be 2 baricwa, hakomereka n'abandi bofisiye 2 bakuru bari barimo na Lieutenant General Retired Charles Kayonga.